Ya tuh, si Cimei coba. Nah, Pengen kapal selam aja dibeliin. Lah aye begini mulu saban hari. lu bukan kapal selam ituan, itu dia minta empek-empek. Ntar nih adek buka puasa takjil nih bentar. Ada. Ini pas banget nih asar nih. Oh iya bener. Iya kan? Udah ada lontongnya lagi. Iya kan masih 5 hari. Oh iya. Nasi uduk Mama Ija. Oh. Iya. Gimana tempatnya? 5 hari kalau hari biasa jualan uduk. Ya kan? Tapi kalau bulan Ramadan nih kita jualan takjil. Ya kan? Ntar lu anterin gue ya. Oke, siap deh, Kita makan siap deh. ayam penyet. Boleh. Bang Umar. Bang Oh, Umar. iya. Teh. Sambalnya sedap. Ini sadis. Di Pajajaran sono ya. Gua demen tuh. Ya kan? Gua coba deh. Mau tak bayarin? Buka lontong. Bayarin lu gratisan lu bayarin gue. Suara siapa? Lontong, buka lontong. Nah, Kayak bini-bini orang. Bini lu. waduh. Iya sih. Simal. Gua ke dalam dulu deh. Kayak mau begini lontong, buka lontong. Nggak kayak bini-bini orang lain. Kayaknya enak bener. Kayak mau begini mulu. Aduh. Gua kata siapa? Suara lu no. Ngegerendeng aja lu. Aduh tiap hari begini mulu lu aye bang. Ya udah kodratnya lu bantuin gue dagang. Nambah-nambahin. Nggak kayak anak orang-orang lain no bini-bininya semuanya anaknya juga cukupin bang. Ya kan udah gue cukupin semua juga. Lu bantuin gue timbang bantuin jualan begini lu ngedumel mulu. Aduh. Pengen bini kayak bini orang no bang. Pengennya tuh si Cimei coba. Nah, Pengen kapal selam aja dibeliin. Lah aye begini mulu saban hari. lu bukan kapal selam ituan, itu dia minta empek-empek.